Tuwe ikaze mu makuru kuri uburambuye mbiye kwizwa nanjye bienvenue. Ry'Umusaruro sitera no mu Rwanda bamwe mu bari mu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano mu Rwanda baravuga ko muri iyi minsi umusaruro w'urwego woherezwa ku isoko mpuzamahanga ugenda wiyongera nyuma y'uko wari wakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Banki nkuru y'u Rwanda igaragaza ko ubukungu bw'isi n'ubw'u Rwanda bugenda buzahuka nubwo ngo bushobora kongera guhungabana igihe habaho kongera gufunga ibikorwa bimwe na bimwe kubera gahunda yaguma mu rugo. Jean Claude Mutsuyezu. Iri hungabana ry'ubukungu ryatewe ahanini n'ingaruka za COVID-19 yibasiye isi. Gusa abari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'urwego rwa kabiri mu kwinjiriza igihugu amafaranga akomoka mu byoherezwa hanze bavuga ko mu minsi yashize ibiciro byayo byaguye, cyokora bakaba bizera ko bizazamuka kubera ifungurwa ry'amasoko. Umusaruro mbere ya corona wabaguri hagati ya toni 8 na 12 tugereranyije no mu mezi guturuka mu kwezi kwa 4 kugera mu kwezi kwa 10 dusanga twarazamutse mu buryo bugaragara kuko ukwezi kwa 10 kwarangiye turi muri toni 11 kandi duteganya ko mu kwezi kwa 12 no mu kwa mbere dushobora kuzagera hejuru ya toni 12. Iyo ugereranije ibyo u Rwanda rutumiza hanze n'ibyo rwoherezayo usanga mu mwaka w'ingengo y'imari 2019-2020 ibyo rutumizayo byariyongereye ku mpuzandengo ya 19% bingana n'agaciro ka miliyoni 2,884 by'amadolari. Beneri isobanura ko mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka 2020 ubukungu bw'u Rwanda bwahungabanye ku gipimo cya 12.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Cyokora biteganijwe ko ubukungu buzazamuka ku gipimo cya 6.3% mu gihembwe cya gatatu. Nubwo urwego rw'inganda na serivisi zimwe na zimwe zakomeje imirimo, perezida w'ihuriro ry'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu Rwanda Jean-Marie Karima asobanura ko kongera kuzahuka k'ubukungu bishoboka kubera gukomorera serivisi zimwe na zimwe. Ikihari cyo nuko amasoko y'amabuye y'agaciro azagaruka kuko ibikomoka mu mabuye y'agaciro tucukura bizakenerwa bizatinda nka Wolfram yenda bizatinda kubera igihe imodoka zizongera gutangira gukorwa kugurwa, indege zo nizitangira ubwo navyo bizongera bisubukurwe. Ariko muri iki gihe rero mbere yuko amasoko yongera akazamuka mu isoko mpuzamahanga, ikikenewe nuko hakwigwa ukuntu abantu bakomeza kuba bakora kuko ni ibintu bibikwa bidashobora kwangirika. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF kigaragaza ko ubukungu bw'isi buzazamuka ku mpuzandengo ya 4.4% mu gihembwe cya 4 cya 2020 ugereranije na 4.9% bwahungabanyeho kugeza muri Kamena 2020. Gusa hari impungenge ko ihungabana ry'ubukungu bw'isi rizagera ku gipimo cya 5.2% kubera gahunda yaguma mu rugo ibihugu bimwe na bimwe bishobora gusubiramo, ndetse bimwe mu bihugu by'i Burayi byamaze kuyisubiramo. Umuyobozi w'urwego rushinzwe guteza imbere mine, peteroli na gaz Francis Gatare avuga ko nubwo icyorezo cya coronavirus kigihari, umusaruro w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ugomba kuboneka kugira ngo igihugu kigere ku ntego kihaye. Biduha amahirwe rero kuko twatangiye gukora kare tugashobora kugeza umusaruro wacu ku isoko. Ni nabyo bituma ibiciro ku isi cyane by'amabuye akomoka iwacu bikomeza kuzamuka ku buryo bushimishije. Ntabwo dufite impungenge cyane zerekeranye n'ingamba twari twarihaye z'umusaruro ukomoka ku mabuye y'agaciro. Dufite icyizere yuko nitutagera ku ntego twihaye tuzaba turi hafi kuzigeraho kubera yuko imbaraga abacukuzi bashyizemo natwe dufatanyije zirimo gutanga umusaruro. Umwaka w'ingengo y'imari ushize wa 2019-2020 u Rwanda rwinjije miliyoni zisaga gato 380 z'amadolari aturutse ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Intego akaba ari uko umwaka wa 2024 amafaranga yinjizwa n'uru rwego azaba agera kuri miliyoni 800 z'amadolari. Jean Claude Mutsuyezu, i Kigali.